Apa up guys? So, untuk video kali ini kita sangat-sangat special. Kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa yang satu Malaysia kenal, iaitu Abang Rahim Sepatu. Asyad percaya apa cakap kan, apa saja Rizak yang punya rapat, Papa okey kan. Fikir juga kan, apa sebenarnya dia buat kan. Terjar-terjar ni sesuruh mak dia je. Ya, you daripada kecil, you pandai sebenarnya. Tapi due to this, okay, so mental pressure, apa benda semua kan. Exam pun memang kira top 1, top 2 lah selalu. Tapi bila masuk sekolah menengah, rasa macam gagal lah. Dia merupakan salah seorang pelajar pada Esther dan dia dapat straight A dalam SPM. Dan yang tu tak best. Yang tu tak best. Apa yang paling best dengan Najmi? Sebab straight A, ramai pelajar kita straight A. Yang lagi best daripada result dia E. Sejak bila? Dapat A. E trial. Bila? Trial. Bukan itu saja.